Dumelang gape o ke Lucky wa bua Setswana se monate. Re simolotse ka our series of interviews. Jaanong re tla leka tota go sobolokanya kgang ya rona ka Setswana le ka Seesemane gore bontsinyana jwa batho ba kgone go re tlhaloganya. Jaanong ke kgwedi eo. Bangwe ba re ke kgwedi ya November. Bangwe ba re ke kgwedi ya tota awareness ya disability. Nna gompieno ke tla leka go lebelela tota kgang ya awareness ya go tshela ka bogole. Yaanong gompieno ke na le tsale ya ke ratang mo go maswe gore re tlotle fela bona jaaka re ntse re lebile kgwele ya dinao fa. Kids are playing football. Go monate man. Go monate raitso, go monate thata. Letsatsi la gompieno re theogetse, Re berekile thata. re bagame dithaba. Hey raitso, hey, makeup o evaporate. Yaanong re tsena ko e man go tlotla. Jaaka ke go itse, jaaka o nkitse, go botlhokwa gore batho ba itse gore batho ba ba tshwanang le wena ba teng ba tshela. Ebile ba dira go gaisa. Batho ba ba ithang ba re ba feletse mo maotong, mo matsogong, mme bokoa bo bogolo kgotsa bo botona go gaisa e le bo mo tlhaloganyong ka gore bogole bofo go ya ka nna. Jaanong rara o mang, o tswa kae, o tsene sekolo kae? Rara leina la me ke Letlhogonolo Mosiele Quentin. Ke bonetswe teng ka fo ikagileng ka fa me ko dinokana selo sešwa jalo e be ke tla go dula ka kwano mo dingwageng tse le tsa malobo pela ga apartheid e be ke tla ka kwano. Ke tsene sekolo ko Tlamelang Special School le sekolo sa physically challenged people. Ke tsene sekolo ko Mahikeng ko Gelexpan e leng gore nakong ga ke bolela batho ka yone ba Gelexpan ke go kae. Le nna ke na le go utlwa ka Gelexpan. Ke go dipolaseng tota wa utlwa re ke Gelexpan mafelo a mantsi ka kwa tletse ka bo dipane Gelexpan, Makospane, Vetpane, Kraepane. Jaanong ga le ke ne ke utlwa re mongwe a bua ka go nare gore ba tle ba reke dipane ala ga o e lebeletse go tswa go godimo ka re gate ke panenyana jaana ka mogo go agegileng ka gona banna. Go gontle thata rara. Mme re itumelela gore pane e go raya gore e go butswisitse. Pane e ko re ile gore ke butswe o nne motho tota. Ke nne motho wa ko re itse gore ke motho setšhabeng thata. Yaanong go raya gore ga o le ko rara ko Gelexpan a ke grade 1 go fitlhelela grade 12 kgotsa go nnile jang? Nna ka nako tsene ke santse ke tsene go ne le bo sub A sub A ke simolotse go sub A ke grade 0 until grade 12. Ne ke sa batle go bua gore tota rona re batho ba di sub A. Yaanong le nna ke ke motho wa sub A rara. Go raya gore motho wa bo di 80 mang a kro a bona mara ga ba ntebeletse jaana ba iponna hela le kolwane hela le nna le diboga ya tse di go tlase jaanong go itlhokomela rara go itlhokomela go dirang jalo itlhokomela. Jaanong go ra ro simolotsa ka mophato wa ntlha go fitlha ka marematlong. Mme jaaka re setse re kaile gore motho o tshelang ka bogole go raya gore o kopane le dikgwetlho a re bue fela tsa kwa sekolong. Tsa kwa sekolong kgwetlho e ne e le gore e ne ke na le yone gang ke gore ne ke sa ikamogela. Ke godile ke ipona ke tshwana ke le nosi batho ba le bantsi ba tshwana ke ipotsa gore go tlang gore nna ke seke ke a tshwana le batho ba. Jaanong ile ga ke tsena ko sekolong ke a fitlhela le gore go na le ba bangwe ba e leng gore nkare gongwe ke botokanyana mo go bone ba bangwe ba e leng gore ba tsama ka diwheelchair gore ke bona gore it is not me. It is not me. Re bantsi re farologane. Jaanong
ka simola ka tsena mo processing eo ya gore ke kgone ke ikamogele jaanong ile go lemoga gore okay gore ga se nna fela go na le batho ba e leng gore ba tshwana le nna enya botshelo go raya gore bontse jalo e ka simola go ithuta jalo ke ya le bone ke ba ithuta le bone ba nthuta mme ke ne ke le motho o tlhaga ke ne ke betsa ka letlapa ke le karate jaanong go ne go le thata ka gore kgwedi ne ka se ka feta ke sa bitswa ka ofising fana le gore ke kaleditswe mongwe fela ka kiki ya ga fanda morara motho itseng ke nna gore tota ga re gola go tshwana le yone kgwele ya dinao nna ne ke bidwa ra dikgomo ko sekolong ka gore ne ke sa itse go tshameka kgwele ya dinao mme motho a tshwana le wena ne re tshameka le ene o bona gore no man talente e ntse go lofa letlapa ga ke batle go bua ne re go itse ka letlapa mme ke solofela gore tota ke nngwe ya dikgwetlho tse leng gore o iphitlhetse e le gore ka gore no le mo go tsone go tswa mo dikgwetlhong tseo no tshwanetse o dire sengwe se e leng gore ga se tsamaye ka tsela ke ka mo o reng no o iphitlhela lo ko ofising ya ga mokgokgo nako le nako ka gore go le gantsi ne o fitlhela motho a re bona gore o ntse yang yo bona se go ile ano maikutlo na a tlola ga go nna jalo thata ya no be ke lwa ene ke ne ke le motho o reng ga ke lwa ga o sa tswe madi go ra gore ga ke a go ira sepe go ntse jalo jaanong go ra gore wa kgona jalo wa fetsa mophato wa gago wa marematlou jaaka o setsong ka etse a dithuto go feta fo o kile wa di lebella e seng ko ntleng ga dikolo tota o ka tswa o ile certain certifications o kile wa ya kae e rile fela o tswa ko sekolong go be go nna jang rara o itse bile ke sengwe sa dio tse e leng gore batho ba bantsi ba e leng gore ba phela ka bogole segolobogolo ko sekolong se ne ke sena ga o tswa kwa o nna le nna ka personally ke ne ke na le fear ya gore ke eng se ke ya go se dirang ke tsena mo new environment batho ba ke sa tloelang go tshela le bone ke ipotsa gore ke ya go tshela jang le bone wa tlhaloganya jaanong ebe ke nna mo gae mo ile go tsweng ga ka ko sekolong ke fitile ka nna mo gae go ne go na le youth center jaanong ile ga le youth center be ke tsewa ke Marvin Skiff antare cause na dira di-drama antare mata kana go na le youth center ka go dira di-drama eng ga o batho ga go leka o noe fela ka go bona rirang ebe ke gore okay nya go siame rra ebe ke ya kako ga ke tsena ka go ka ga nna gore ke gorogela mo Love Life all right ka ngwagolo wa 2011 ka ga ke tsena ko Love Life ke sa itse sepe ka Love Life bana ya nna gore ibile ke gakolola sentle e se ke ne le beke ke le go teng ebe nna gore the following week go ya go mafikeng re tshwanetse re go dira presentation and ke sa itse sepe ka Love Life nno go na le mme o mongwe ne ke mo rata ba re metshireletso yana a le strict ya o tle go nna ntare mona wa itse Love Life ke Love Life ka ga ra Love Life ba tlholo ba tshameka di game ba ile nga re ga re fofe tsa buka o lebelle o bale ka Love Life ile fela ke sena ke fetsa go bala ke santse ke mo emetse gore o tlatla ka go tla tututu ya bana ba dikolo yana e nna re tshwanetse ke ba tlhalosetse gore Love Life ke bona jaaka o file tšhono nyara ra itse ka diralo ka botswerere le bo pelo entle o itse gore ke yana ga ba simola ba thologela go nna jaanong ka ga ke simola yanong ke bona gore okay yaanong ebe ke le moga gore ke na le go na le sengwe se se leng teng ka nna lentswe le teng phisego e teng e leng gore motho ka senamana ha ka ke a e bona ka gore o bona se ke se bonang se mongwe le mongwe jaanong mo bua Setswana se monate a se bona o bona motho e leng gore ga ka ke a motswela mosola mme se se mo teng se se ka foteng ke sone se se botlhokwa lentswe leo bua ka lentswe leo batho ba go utlwe lentswe le ba ne ke tla re na go nke bua or ke dira di-joke o tshwanetse go te mara o itse mona o ka bera ko radiong o ka wa tlhagelela mo TV o le yaanong ka ga ntse ke ya bona gore mare lentswe le o ka re le ka mperekela ko re be nna gore ama
ke rata go dirisa bagasi le mo television o tlela maybe gongwe ba gona le motshameko ne ke rata go ba itsisa wa bona go na le re o mongwe teng mo dikganyeng fa ke mo rata thata re easy mola thata re mo gaetso mo presidente Cyril Ramaphosa o buile jaana le setšhaba mo mopuong ya gagwe re easy ne ke itsa gore ke a go leka mme re o ka rotatsa trophy o tla jaaka ke kgatlega yalo go tswa fo ke ga ina gore no e be ke lemoga gore go na le dilo tse dintsi tse motho a ka di dirang e ne a re ke le ko sekolong ke ne ke gagautana le teacher nngwe re buisana ka mafoko e nna gore o itse wena o tletse metshameko eng ga ke bona wa go tswela mo botshelo ga ke bona wa irang e be ke mara kere ya ka re tle le fa yana re mo sekolong ga se botle ba tlong go a tertiary ba phasa ga se botle ba eleng gore ba go university ba phasa go na le ba bangwe ditalente tsa bone ke tsone tse e leng gore di tsoga di ba dijo mo tafoleng wa tlhaloganya yaanong be ke leboga gore ke motho ko sekolong ne ke dira dilo tse dintsi thang ke ne ke actor ke opela ke bina ke nna MC ko dilo tse tsotlhetse go gopola ka tsatsi le lengwe ne go na le moletlo mo moletlong o ne ke le MC ebile ke diragatse ga e le gore mongwe wa ko ACBC mongwe wa ko Mozansi Magic motho wa ko le lona ba ko United States of America modiragatsi kiwo why not ke uthie massive wa ntlhaloganya bra ko busy wa ko the throne bra ko busy ane man ke a frustana bo ke tletse my outing o nketsetsa story man wa frustana re bo ya nong gora gore wa itemoga le go tlhaloganya gore tota o ka fitlhella so se batlang ka talente ya gago ka talente jaanong sentle bile ne o kile bona o na le talente o na le dilo tse dintsi tse o batlang go di dira kana go tse dingwe o fitlhela o se itse gore ga te talente ya go ke fe o re o lekeletsa se o bo excela mo go sone o lekeletsa se o excela mo go sone ke ne ke sa mo ka kgwele ya dinao ke re samukela for ba bitsa PD soccer ne le 7 aside setse ne ke le setse ka tlhophiwa mo squadeng sa Africa Borwa sa disability tshwantse ke go Brazil jaanong le go sa kgonagale ka ntleng ya di-category ka gore bogolo ba rona bo na le di-category gore ke ba umang ba ke bomang jaaka nna ke bogole ba me ke congenital web upper two limbs go na le CP cerebral palsy yaanong kgwele ya dinao gantsi ne e wela mo cerebral palsy yaanong o sa qualify go tsena ke sa qualify ke ka mo be ke sa kgone gore ke Brazil mme modimo mogolo go raya gore ga nno ile Brazil nka bosef gone rara gone e berekile thata yaanong e re le tota o iphitlhela o le fo wa bo bona gore okay kgwele ya dinao go raya gore ka gore tota go emejana tla ke le ke gape se se e be ke dira table tennis le tenne ke ntse ke le montle le jana ke santse ke le champion ka ko youth center ba itse gore ke nna ke tsotseng le banta ne ke re ke tla go leka ya no mo nthusitse ke champion motho o kileng setse nkile ka tshameka le tshwari wa le hippie ke bone bile maloba a ga ke kwadile ka yone ka ga nthare monna wa nkolota ke santse ke batla go kopana ke moretse ka rara itse go emetse tshwari wa le hippie o tlwile jaanong ile ga ke tswa ko table tenniseng ke ga ba simola bua ka mengwa ga jalo le jalo e be ke tswa ke dirile le running ke tabogile le Oscar Pistorius re o ba gaetso no tla re o ga ke itse ke motho le ditalente tse dintsi ne ke re ke bua ka le reng la seeng mme e tla tswa monate ka Setswana yaanong go raya gore tota ke setswerere sa metshameko e farologaneng wa taboga le Oscar le yona wa bona gore no ke excela thata go lofa tla ke fokotse nya wa bona ga Oscar yone raitso ne le masisinyana ka gore ro
ngwaga le ngwaga ne ke itraina jaaka ke kgona mme ne ke sa mo fitlhelele No sa mo fitlhelele. ka re nya ka gore ene wa kgona fa tla ke tswefa ke gopola sentle ga nne ke tlogela mo go tsa go taboga ne re ko Bloemfontein ke ra coachera ke moraka nna ke sa tlhole ke batla go taboga Orado. ne ke tabogela bofelo gompieno a ba itare ke a tshameka ile ngwa go latelang ba ne ke sa ya ngwa go latelang ka ga ke utlwa ditsala tsa ka dimpelo ba re monne ba bitsa dina la gago kwa go ba go emetse mo trekeng Wa re nyala e kara ke lapiswe ke o ska ba gaetso go tlhola ke kana re o le na tsamaya jaaka go itse a mpheta ka o ka re keng Oeme. a be ke bona gore ke tlogele nna le mosimane mo ne ke tsena sekolo le ene o nna go gopane ba re modise Mosotho le ene ke ene na a kgona go moleka mme tota ne go tshwana No go tshwana fela. Ya no go ra ba bona no tla ke tlogele go taboga. Ba boya kae. ile ga ke tlogela go taboga be ke tsena mo go tsa serala tsa di drama ke gorogela ko Mamoviki ke tsena mo di drameng ra so ke ira bontle thata re tsamaile ra Mosere dikolo tse dintsi mo ra Mosere mo ba bantsi ba nkitse ka Moseraleng ile ga re tswa mo Mamoviki be ke tsena be re itirela mokgatlho wa rona gape wa di drama Transformers Arts Organization ene ke le modulasetilo wa teng ene le na modulasetilo e be re tsenela competition engwe ya e bidwa Beyond 2000 e ko Rustenburg e leng gore ngwaga le ngwaga ba tsa batho ba ba fa tshono ya go ya ko America ka go diragatsa ditalente tsa bone le gore go na le di sponsorship go na le madi a tswang jalo le jalo e be ke tsa setlhopha seo sa ka re ya go fitira re dira bontle thata e be re feletsa ke tsene mo Team South Africa ke obtainile di medal tse 3 gold tse 2 le bronze 1 ke dira monologo ke opela e be ke dira jive le ikutlwetse re o mo Seraleng o kotsi ntse re le fo godimo nyana ga thaba fale a ba tlhabeletsa pinare pula tsa le tlhogonolo nkile ka re ka eleka mme o khonne gore na etse fo ne le teng ke be ile vo a isa go mankaleng ga ke batla ka tla opela ka tla ntsela batho ba bua Setswana se se mona a go bula choir le ya no mo go yone kgotsa lone leeto le la gago le la mo Seraleng la metshameko re bua ka sports le go kopana le batho jalo o ba rotloetsa ke rata kgang o kileng wa ntlotlela yone gore o kile wa ya go gongwe ko kileng ya nna gore ke khoso e ne le gore no e tsenetse le batho ba ileng gore mo meleng ba feletse mme wa diragatsa ko re tlotlele ka leeto le ko ne ke diragatsa ko teng alright ke ne le teng ko Rustenburg ga nne re trainile yone mo re le ka fase ga mokgatlho bidwang One Foundation re ipaakanyetsa go ya ko America Los Angeles jaanong ne re le bantsi thata I think re ne re ka nna about bo ma 60 something re feditse re le 19 jaanong ba bangwe ba ne le batho ba ne ba iketse fela go tshameka ba bangwe ne le batho fela gore ke di drama go siame jaanong ba bangwe go ne go na le seo sengwe le tle re se bitse ba re ke puopha le nna mo Seraleng mo le ntsha le thuba mo pelong le bua ka di challenges tsa lona gore ke eng dikgwetlho tse o iphitlhelang mo go tsone so morago ga gore ke fetse go bua ke bua ka botshelo baka ba bantsi ba ne ba tsholla keledi ba bantsi ba dule ba rotloetsegile ba re mara o itse ga o tsamaya fale le dijoke tse o tlholong o di dira o tshega o irang dilo tse o fetsang go di bua nou yana ga re kore o ka re ga di tsamedi go dira wa re makatsa o kgona yang sentle ke eng se o se kgonang o kgona yang gore bo itumetse yalo mme o sa tswa gore bolela dilo tse di utlwisang botlhoko jana e bara ke re go ne go nna le re mongwe na tlhola tla ko sekolong ba re Rejoice na dira mo Sanlam ko dinokana kwana jaanong re o ne le rona tla a re motivate re le ma grade 12 nna bua sengwe e be ke itsela so seo sa na se bua re mo botshelong la ga go ka nna botlhoko jang le jang e choosetse go nna happy
find happiness mo gare ga matsubutsubu a o iphitlhelang o le mo gone ao lebelela tse dintle tse di monate tse di go dirageletseng lebelela tse dintle tse di go itumedisang gona le gore o lebelele tse di go tlisang botlhoko jaanong ke be ke ithuta go dira jalo mme ile ga re tswa kwa re tshoko Rustenburg go ba bantsi ka ga bantha ba re nna o bua nnete o inspirerile le no yana ke nka emelana le lefatshe nka emelana le dikgwetlo ka story se o fetsang gore bolela sone utlwa jaaka le nna ke tlala pelo e le gore ke nna motivated go utlwa kganyeo go gore kganyeo fetsang go embolela it doesn't get old at all. It doesn't get old and it hits home nako le nako. Nyaanong wa iphitlhela le gore o dirile jalo batho ba ba tshwanang le bo Denzel Washington mebereko a bone e boloketsegile ka gore ga wa ya Los Angeles batho ba ba tshwanang le bo Will Smith ba sentsane ba tla tshela jaaka ba tshela ka gore ga wa kgona go ya Los Angeles nna ke go itse jaana re kopana mmogo re godile mmogo tota mme tota gore ke dirisane le wena ka nosi go na le lenaneo le re le bitsang re re ke Lemao le monate mo radiong ya Bokone Bophirima radio station o iphitlhetse o le fo jang le gore tota o dirang ko right so ga nne ntse ke le teng ko Rustenburg go ibile ne re ipaakanyetsa go ya National Arts Festival ko Grahamstown ya no phone le project ya bobedi ke le mo drameng e bidwang Son of the Soil ne bua ka Moses Kotane jaanong itla ga le go campaign go ne go tle station sengwe kwa Radio Mafisa ba tle go nna le function jaanong be nna gore ga re le go bane ba batla motho o ka ba tshegisang jalo le jalo e be nna gore re director go ba rane ke na le mongwe le gore a ka le tshwara sentle ile ga ke tsena kwa ke lentse ke ipitsa jalo ile ke tsena kwa ke introduce fela re dumelang ba gaetso nna ke nna Quentin Clockster Musiele the man with the golden voice ke tlo go letsa gompieno wa tla ile ga ke fetsa fo ebe go re mongwe mpotsa re ile go bereka go radio kara ke bereka go radio a re mare lentswe la gago mana ka tsona go bereka go radio ke ga nna gore ne ke a National Art Festivaleng ke ipoletse gore ga ke bua kwa gongwe ke tla go le ka sengwe ko Rustenburg ko Mafisa jaanong ile gantse ke le mobe ke utlwela ka Bokone Bophirima go na le radio mo lapeng e tla ribolwang mme bile go tla nna le bo di audition jalo le jalo ka re go ra gore ke a go tshwanna gore ke go ebe go diragala se sengwe se le gore ang kitla ke tsamaye ke se lebala ebe ke ya ko Mohapa ko Mohapa ne ke le mo ne ke na le no go na le committee ngwe ba bitsa LTQC committee ya teng so ile ga ke tsena ke ile go tletle ba gore ba gaetso kana ga ke se ke remela etsa jalo le jalo mme ona a dira phone wa tlaka antare o itse gore ke ngwana o na le voice engwe e ntle ya radio ene wa go bereka mo radio ebe ke mara ke a le boga mama ke a le boga tanki ke le nna nka eletsa gore go nka bona ka bereka mo radio and guess what after 2 weeks ke ga nna gore go na le audition ebe ke ya di auditioning go di auditioning ke tsamile fela ne ke sa tshola sepe ga ke tsana go fitlhetse batho ba tsotse bo dipampiri jalo ba i-practice ba irang ka ga ke ipotsa gore a mme ke tle mo playing ya right nna ke sa tshola dipampiri go diragala o le gantsa a bala fela ke a lebella gore e seng gore ke tsamaye bagolo mara ke ntse go na le something ka fo gare se re ne man you have been doing this for a long time khalo ntse re ona le ditšhomi tsa go no ba gasetsa jalo e le gore tlo bopala ke ngo susiwa keng a ka nna until be go tinyara ke ka nse ya gago ile ga ke tsena kwa retso ka ke kgwamollo ga ke kgwa di-class o ngopotsa wa tsitsibanya ke betsa ka duo tsa ka tse di kotsirileka ya itse ke kganyentle mme o kgona go lemoga gore rara ga ba gore a bare this was not by luck ne le gore tota your preparation throughout your years your tribulations throughout your years ne di go preparela this opportunity so re ka skera ro o nnile lucky tota khalo ntse o ipaakanyetsa tšhono e tshwanang le meanong o dira ko ke dira ko Bokone Bophirima FM radio
mme ebile bareetsi ba ka ba nkitse yaka Quentin Clockstar Musiele, the man with the golden voice, the smooth operator, the minister of love, hope and affairs, everywhere I go I turn heads, the midnight steering, the moon injector, the prince of the airwaves. There were none before me, and there will be none after me. Therefore it makes me the one and only to give you satisfaction in a whole lot of action. Lo utlwile ba gaetsho ga go tsatlole go kgonagala gore nkare ke a bua yaanong go raya gore le ikutlwetse Red Clocks o ko radiong o bereka jalo every day. Yeah, Monday to Friday go simolola ka ura bo supa go fitla ka ura bo lesome 7 to 10. 7 to 10. Yaanong dikgwetlho tse o kopaneng le tsone ko mmerekong? Dikgwetlho tse ke kopaneng le tsone tota ga se dikgwetlho tse di kalo fela ne le go tobetsa metšhini le jalo go nna familia le yone se tegeniki jalo fa dikonopo nako ntlhele di le kgakalanyana mme ke ikgoletsa ke a di latella dikonopo tseo jaaka bile re na le station se se ntšhwa ba agile di-new studios jaanong software ya teng le ka mokgwa tse le dileng ka teng di ne di se bonolo yalo mme ile gantse ke practice ke tsamaya fela ke di tsamaya fela mme go raya gore tota re leboge station sa Bokone Bophirima mo e leng gore se dirile ka natla le go leka gore dilo tse ba di dirang le tse ba di tsenyang go studio ke tse e leng gore di kgona gore batho ba ba tshelang ka bogole ba kgone go di dirisa botshelo bo nne botlhofo gore ba kgone go excel re ba leboge accessibility maybe ga o le gantsi go tirong kwa ke tle ke ba raya ke re fitlhela go na le sengwe se diriwang jaaka tsone di software tse ga nna ke kgona la go palelwa ke eng lo ta palelwa ke eng ke kgona gore ka re lo ena o ka excela go nkgaisa mme anong Red Clockstar the man with the golden voice falling day we bona o tla nna kae mo isagong reso fo ke leng teng fa ke tuka Malakabe ke tuka ditlhase re na le mokgatlho wa tsa drama jalo ke santse ke rata television ke santse ke rata theater go diragatsa mo seraleng mo nako ke tota ke batla go bona ke tlhagelela mo screening jalo ke batla go bona mokgatlho wa ka o godile wa di arts o rotloetsa ba batlang ko morago probably le nna ke nne le studio gongwe se leng gore batho ba bana leng ba ba tshelang ka bogole ba ba inyatsang ba ba ipolelang gore gongwe it is the end of the world ke ba goge ke ba nokele ke ba bontshe gore dilo tse di teng di a lekwa ba se ka tshaba go leka motho go lekeletsa re gate motho malekeletsa rara yaanong go raya gore motho wa e leng gore o lebile gone yanong o rile o batla go tlhaga mo TV o mo TV go lofa o mo TV go lofa ya bua Setswana se se monate yaanong jaaka o setse o ikaile jalo go raya gore we seeing big dreams, we seeing big achievements, your tribulations ke tse di massive tse leng gore tota dikgwetlo tse tsamaile mo go tsone go raya gore ne di go baakanyetsa isago e tla makatsang batho e seng fela mo karolong ya Zirasti e seng fela mo karolong ya Ramotshire Moiwa ke bua ka lefatshe yaanong ne re rona re le bua Setswana se se monate re go leboge rona re le bua Setswana se se monate ga re go lebogele fela gore o fa re go lebogela gore o tshetse botshelo bonne modimo a go bofile wa botshela to the fullest gore batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebella re a rotloetsega batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebella re ja monate ga re go reetsa mo rediong utlwa jaaka dipelo tsa rona di kiba jaaka pelo e tshotse gore itee gore e tsose monna phakela e tsose mosadi phakela jaanong re go lebogela dilo tse di tshwanang le tseo gore o kgona go bontsha batho gore bogole ga se ba mo meleng bogole ke bo mo tlhaloganyong limitations ke tse di mo tlhaloganyong jaanong re go leboge nna le setlhopha same le barati le balatedi ba bua Setswana se se monate re gore re ra go leboga
re gore re ra go rata ebile re go eletsa masego mo sengwe le sengwe se o batlang go se dira. Ba tlogelle your Twitter handle, your WhatsApp, sing WhatsApp e tla go losa le mme wa kutlung, e tla go losa le mme wa kutlung. O ba tlogelle Twitter handle, Facebook handle, Instagram, o ba tlogelle le gore ba tla go kera kae ka la bobedi mo mosong. Ba gaetsho ba ke ba ratang thata jalo mo Facebook ke Quentin Clockstar Musiele, ko Instagram ke Clockstar, go Twitter ke @Clockstar29 le nkra ko ba gaetsho. Me ntle le fo o nkra mo phakeleng manta go fitla ka la botlhano 7 to 10 mo BBFM bokono Prima FM kgaratlhelo ya diphetogo mo thulaganyong ya Breakfast Rush. Phakela batho ba tsosa ke ba tsosa. Ba tsosa. Ke ba tsosa sentle raetso. Mme ke rata ka mokgwa o garelang ka teng. Ke kopa gore bona mo bua Setswana se se monate ra go garela ka wena gompieno. Alright. Nya ba gaetso a ke wetse jana. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. A game of life is a lot like football. You have to tackle your problems and block your fear when you've got an opportunity. Apula ene. Ga ke tle go bua mantsi, pula.